nkile nako e telele o sa tle mo ka ntsenyana o pregnant nako e kana ke sa tsebe go pregnant hape o so tla ka di-camera ka haka Mama, wait, don't believe Motomolo, please. mara wa tseba ntho e entseng e wrong ba tlo reng bana ba bang ruta bana ba bang eng mo tsamang teng Maka uthukhulwa lisobani phi? Omunye umfana wangapho estradini sethu. Khona la. La emva kwendlu. Ubani yena lo mfana la estradini uba? Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got Jeff today, and that's exactly all about Josie Pasco Bro Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on Josie Pasco today. So guys, today ke ngoletse ka usle thaguhle mona, ke tlo mo fa fela chance gore yena a ipuello hantlantle why a re ngoletse le gore bitseditse re le Josie Pasco. Usle thaguhle le kae? Ke teng kae ausi? Ya ke teng ke kopa fela jotse di viewers tsa Josie Pasco gore wena hantlantle why o re ngoletse. Ngipalele Josie Pasco because ngisasemncane bengihamba amachichi so sengina 2 weeks ngingasayi manje machichini. Uqala amachichi sasemncane. Ngicala amachichi ngisasemncane because manje sengipregnant. Ube ulokungenela amachichi. Yebo. So senginesikhathi ngingasayi manje and lo mama loya bengithi ngiyamdoja ngithi kwesinye isikhathi ngingayi sometimes ngiye ngisifihla isizo mabathi bayahlola ngavumi. Oh, so nini unonalo attend onto le practice amachichi? Bese makuyisikhathi sokuhlola mina ngisifihle. So letho kuhle ka re nna ke a tseba batho ba kenela matshetse ba dula ba ba jwetsa ha o a tshwana go ba le batho ba bontate and stuff o tlile jwang wena o itetele so o ithola le bethe le motho ntate o no ta wena bengadakwa ngomfana uthe ngize sizohlala mase sihlala vele sasithola sesempedeni and then mase kasho yena ukuthi ukubhamuka icondom and then ucela ukuthi ngeclinic ngiyochecka ukuthi kwenzakalani mawufika like eclinic mangifika vele bayangitshela bayaconfirm ukuthi ngipregnant. So kupa ukuthi awusilothe kuhle if unowetsethu go bathola how pregnant mara so go betsile mshimane nenzo toqhubeka uye matshitshing basatsibi kapha nohlwetsa jwa Nikhlotluwela vele cause sekihlwethi vele ke saye akusayi cause wabona seyabona alanyana. So wena hantlantle batla re le show today go thusa ka Go re ye ko me ole wa matshitshing ke mjetse go ke pregnant and then re jetse le me waka. Be bothatha yona e bohloka le nona la because of what go no sa tawa but we like qetela o chaketse mshimane la qetela le ipona le intimate ne le dumellane o qetetse le ipona fela nje le go bala Re fetse re bona nje se re go balana gona. Lavasile Mr. Jones, can you please move? Hey kumkane ke o se thaguhle nna ke tsebe like mona bana wacho akere nna ke tsebe matshetse a hlompho ha o kopane le batho ba bontate akere vangaze ngiye ematshitshini mfana ba le di rules but I believe there are rules uyangithola abakutshela zona ukuthi yes especially boys mfana into yakuqala I believe mina ukuthi that's why bengimbuza skisi wena kumkane ukukuvala umlomo that's why bengimbuza ukuthi ubheka phuze na because of bayakutshela ke la ka di TikTok wa ka ba bomme ba baholo ba tshweng matshetse ba tlo tshore Tina sinokuthi ebantwaneni batho liskebelana jwala hobane jwala sometimes una lo buliyezo re le qetele seletsa ntho tse wrong but my sisi wa mmakatso bani beka sober so ngiyakucela ke sisi mfana ngoba siyomnceda manje ngiyakucela mamakhe sizokunceda ngakho konke okusemandleni wethu kodwa ngesingawo ngiyakucela from now on into abakufundisa yona empilweni take it to heart and into consideration because labo bantu abakufundisayo they've been there baphilile babonile they've seen things so bayazi mabethi abafana ba wrong bayazi ukuthi why bekutshela ukuthi ba wrong abafana akaze nalunga vele lovers uyangithola ngaphandle kwami nje no Mr Jones ngiyazi ukuthi umhlaba umoshakele kodwa ke please ngiyakucela mama ukuthi uhloniphe umhlaba ngiyacela usesemncinci umuhle une future ngiyacabanga landela ama rules womhlaba ngoba lo mhlaba uyahlaba mawungalaleli yabo especially harisa mamele batho babahulu wabona lovers ebabuthatha honestly wabo my sis yeah khona mo Kule gate lesi2. hayi honestly sibabuthatha lovers house mamele especially batho babahulu ebuhloko ka sibamtse ba le sekolong atlile matshitshing ne moya tlo ebuhloko nalo nona la ishem asambeni mama sabina because mfana phela umzali akusumzali wakho lo okuzalayo umzali nguye wonke umuntu njengalo wasematshitshing that is taking care of mama uyangithola ebuhloko mfana mama angazi ngoba siqonqoza ngakho Nqonqoza la. Kuphi khona la? Gogo mawubona una le batho because of ubu ebe khona ngoba vele umuntu odila ngabantu especially bana Gogo ke obile wathi hello motho molole kae
Ke teng mami. Mama a ratla go tlo lwantsha mama re kopa tshwarelo ka di-camera re batho ba Jozi Bioscope ne re kopa fela le ha re ka shifta re tloe pela monyako ko jwetsa go wa re le mo. ha re nkutse go kwa rona go etsagala jwang batho ba modimo. Askisi mama. Askisi mthomolo askisi. Ke dutse re dule mo. A wa tabulelwa ke skete. Okay. Mthomolo ke tlile le ausi ka mo motse. Ke a mo tseba. O mo tseba jwang mama? Ke ngwana ka eo mo kenela matšetši le bana ba ka ba bang. Ke ngwana ha o jwang wa ba o mme o hlola? Ke mme o hlola mo o hlola bana ho ba ruta ka molao hore ba etseng ba phele jwang wa bona. Ke a makala le nna ha sa tla mantlela di camera ka ga jareta ka bila sa bulu bua go tla ka di camera ka ga jareta ka se ke bona fela di camera kulukulu go ntse hala jwang. O mqetetse neng kgante mama? O 2 weeks sa moni a sa attend a class ya ka ya bana ba tla mo ho hang hatle ha re le thwa ke tsebe rona ho etsala bang kana ke makala se le kena lena ka di camera. My love, ho etsala jwang? ke kopa jwetse mama gore wa re tlile mo ka di camera. Mama ke busitse di-camera mona cause unento engiyenzile and i-mistake ngalala nomfana kwabhama ngicondom so masiye clinic ngathola ukuthi ngipregnant. Pregnant? Hayibo. O pregnant? Hana vele o nkile nako e telele o sa tle mo ka ntsenyana o pregnant. Nako e kana? Ke sa tsebe go pregnant hape o so tla ka di camera ka haka. Because na mama ke mo butsitse tseleng ha ne ke mo interview mona ka mo botsa ka re gantu no nwele na mohlomong ska hane wena o qetela se o ithola le betheng le moshanyana ntho nka ga bileng ka yona gore na sa tawa so ntho ke batlang o itsebe ke batlang gore o understandise le bo mme ba shebelletseng ba ikape maybe tholo gore bana ba bona ba kenela dintombinto or something le ba sa tsebeng ke batla o tseba le nna today ke understand melao e le ifang bana ba kenelang matšetši ke efeng. Melao ya re fang bana ba kenelang matšetši mo e wa itseba yena ga ba ruta gore bana ba bapalle ho le batho ba bontate jolo ka ha moshimane a tla ho yena mohlomong a tlo ma phojoisa mo jwetsa ka mogweleng ho wa morata eng ngwana o tlametse gore a tsamaele thoko le motho wa ntate a etsetse gore motho wa ntate a ska mo tshwara di-party tsa hae tsa bohlokwa because ha ka mo tshwara o tlo qeteletsa kene ho ra ntho ya keneng ho yona hona jwale a buang ka ene ke sa itsebe na o tlile jwang gore a qeteletse a yentse wa bona ya o ga baneneng hona vele maybe a ka re o entse phoso ke mistake jwang ho bane ga mo ruta o tshware melao ya mo ha e mameli o iketsetsa tsa hae ha tswa ka jarete. Maisisi mama wa tshore ba le rutile so ke batla o hlalosetse mama gore ntho ileng ya qetela etsa gore wena o ithole so le betheng ke eng hobane no sa tawa. Next atawa mshimane o tse ya re tsamaya re ko bona re fitla ko bona ga dula ga ithola se repetong and then wa pa ma condom se ke bona sexa ya diploteng and then ka mojwetsa ga ya clinic ka fitla clinic ba ga ke pregnant. Ho tshwara ntana le yentse ka morero o kwala tseba le gore le tla nele ya di clinic ho tshware le yentse ka morero mara wa tseba ntho e yentseng e wrong ba tlo reng bana ba bang o ruta bana ba bang eng mo tsamang teng o ba ruta eng ho tshwara ba ruti se re se rutang lona ka go jareteng wa nkwatisa eo yentseng yona ha ke ikusisi na jwang ho tlile jwang motho mo le ke kopa o understandane ke kopa o tseba bana ba kenelang matšetše ba dumeleile na hore ba jole kapa ba tshwantsho hore ba jole ba belo ke batla o understand a ba dumeleya motswadi wa ka a ba dumeleya go ba jole mojolo wa bona go wa dumeleya ho hang ya bogwetsana ba ngwanana gore tle bo qeteletsa fihleletse mojolo ke tumelano tsa batswadi gore ka thoko kwana ha batswadi se ba mmona gore o na le tokelo ga kene mojolong ne ke batla o understand mama ke gale ke sa understand but se ke utlwisisa no so ka okay no reng la mfana bengithi mama since lona beka attend ama ilantukazeni lezo ukuthi umani umhlole beka ngumuntu onjani before vele mawumbona umbona njengomntana ukuthi engamitha vele or njengomuntu ongathi abafana sekayabazi ibe injani behavior yakhe during I process yene sesela yazi umntana mbe umntwana o right ne right but uqala lapho ukusola ne bakafika late sometimes akafiki angazi ukuthi kwenzakalani wabona ngaqala ngasola lapho ukuthi maybe khona lento engizakala ngaleso sikhathi manje wabona usatlile di camera antlela ka go pregnant o tshwa ntwe na ilahla ka isola mari ne ke se sure so lindo kuhle ho kile wa etsala gore mohlomong o bue maka o tswa ko heno o rotla matšetšeng o tseba go wena ha o tle matšetšeng o ya boyfriending ya hao ke ga yentse ka kai one
Whoa, Mama, Mama, wait. wait. Mama, wait. You don't believe me. Yes, sir, Mr. Johnson. Motomolo, please. Kopa tshwarelo. Re mo kopela tshwarelo. Mama sela ha e etse ntho wa etsang ha e etse ha e ka ikhume bani O na sele na re di mo rutang tsona mo ha mamele ngwane o wa bona gore mama lena o no sele le wena khirima o wentse ntho tse gong so motomolo a skis re mo kopela tshwarelo hle le ha ntse ntse ntho tse tshwarelo ya nix ho tsho gore ngwane ntho a etsang gore wa ntlontlolla nna batswadi ba bang ka ntle ka mo batlo gore bana be ke ba rutang ka mo ka ga jarete ke ba ruta eng ba tlo nkuka jwang ho tsho gore wena kahle o tlametso o tse mme ha o ga bana o tseba mme wa hao ha tsebe ha tsebe mo mme wa ka tlompolae o tlatlane ho bala hobane a ke go etsa ntho tse tso sa di rutwing ka mo ka ga jarete o etsa ntho tse sa di rutwing ka ga jarete na wena kahle o silafatsa jarete ya ka ha di etswe ka ga jarete batswadi ba bang ba tlonka ha bana ba bona ba tla ka mona ke tlo ba rutang bofebe nna ke ruta bana bofebe that's why sizena ukuthi izokwazakala le ndaba yabo ukuthi ingaloku iqhubeka a ke rutise bana bofebe ka ga jarete ntho a yentseng ku silafatsa jarete ya ka ku silafatsa bana ba kena mona na le tlane le hlaule le hlatswe jarete enana e le silafaditseng ka ntho ne le etsang le tlane le hlaule le bona na re le etsa jwang ha ku kusisi na go tlile jwang ha ku kusisi that's why so sa tle mona ka ntho o ntso iketsetsa tsa hao ka ntle ka kwana ya bana mama into tse di le bona bayenza ezinye izinto bengazicabangeli nawe sisa ngazi ukuthi manje bese kusuke kutheni ukuthi wenza into efana nale and especially ubuele maka ka jarata ya mama ngomama kuthini umzalo wakho umama wakho ngaleso sikhathi mawenza into ezikanje hayi ba mme ha tsebe ka tebe ko re ke mo founela kuko rona yena ke ngwa bona ngiyacela gogo ngiyacela ngiyacela ba mo jwetse mama ona taba bona gore a tsebe ke a tseba o tshulaya maka ke ba utlwa koko go tshwantsha hlaole ga tsebe nana okay hello mama mama askisi batho esheno emfo maka aka ulindo ula ejartini nami unzela nama camera uthi u break manje ngicela uzela uzongikhazela ukuthi kwenzakalani uze nawe ukuthi umntwana uthini umntanami ulindo ngicela uzela usheshe izinto ezenza lindo so mama okwatla Watla uyangihlanyela wena kahle kahle neki kupa fela o hlapela matsomo tshwarele please mama masiyacela phoso re kopa re mo kopela tshwarele bana ba bang eng o tlo ruta bana ba bang eng mistake a se mistake abantwana ho jane ngwana a mamelang ka mo ka hlong hore na ha re bua le yena ka mo o re o qalle bona ba lahleke endleleni ba etse ntho tse snacks kana go bana lwetsa motho mona ke watsa kana go bana lwetsa ntho tse snacks bana no ka reng ba tseba bana lwetsa ntho tse snacks motswadi mara o tshwentse a mamele ka last day kana selemo se fedile hona jwale kopa motshwarele nahana re le batswadi re etsang for bana ba rona ebe bona ba tlo re etsa ka tsela e ba re etsang ka yona ha e monate ho ha ho monate uyaxolisa mara nanga uzoxolisa umama khwala ma uxolisa uzobonisa ukuthi uxolisa ngani lento yenzila ngithandi nje bese sisho nje ukuthi ngoba sesikule situation esikuyo sehliseni imimoya yabo sibone ukuthi singenzani going forward kanjani umntana enze kanje lindo abanye abo mama bazothini abantwana babona bazokhona ukuthi bazela ngizobanceda nami eish mara lindo lisikahlela lona letsa njwalwane ke a kopa le lona ba shebileng kaofela ha e bo kenela matjitsu ska bo etsa ntho tse so please eish abantwana sometimes ubuhle izinto ukuthi begcine ngathi manje bangazi ke ma ke ne mama jo motho moholo le kae lena ke teng mama ma ke bona vele mama o phonetse ka mona jale ngokwangibizela labantu abangaka yithini into okwenzakalani ngazi nami mama imbe ngifuna ukuthi sizozalela sithu nangu ulinto umntanami uthi u pregnant manje uza mama camera gurugudlu ejartini lana mana ngiva kahle uthi kwenzakalani ulinto uthi u pregnant manje mama wait motho molo kopale motshwarele please mama angisho ukuthi right ngicela nimxolele mama hoy wena into kuhle
Hayibo. Mothomolo kopa uthose Bophi lo mntwana enza lezi zinto ngithi ukhamba nalabantwana lesito zakho. mama bekangekho umntana uyasho ukuthi mama bekajola aqamba Mntazana wena ungathanda ngowakho enza lento. umuntu omdala anyeke umuntu omdala ngicela singablame umama ulindo uyasho ukuthi yena bekazijolela uyasho ukuthi sometimes bekanokuqambela amanga athuze emajijini kanti yena uyojola nkosi yami so angifuni ukuthi ublame umama ohlolayo uthi Awuchaza ntombazana uthi kwenzakalani? ukuchaza phela ngimkupela Mntwana ndini uyazi mina ngenzeni ngawe ngispende lo mntwana bakuthi uyazi ukuthi yentombazana uyabona mntana lo mntwana ngimbekela imali uzokwenza i21 kulo nyaka ozayo February nje nginaye ngidila this year naye or next year ngoku mayenza njena mina ngithi ngitshena ngizathina ekhaya mina ngithini kubazali bami emakhaya entombini ozikhampayo ngithi kwenzakalani usafika wenze njani emakhaya emakhaya leyo kaZulu ke ngoku angikhuluma indaba la eGoli uzafika umise kanjani tshena mina lo mntwana mama wait Mothomolo uyangilinga lo mntwana uyangilinga wena uyangilinga so mama uyangiyenzile nawe uzothi yimi ofundisa abantwana lento yenzile ngoba uza kanje umama uthi umntanakho umoshe ijariti ubufedi makile ejarati so batla usakheza uba usakheza yonke lento usahlawula yonke lento isahlawula uba lento usahlawula uba ngitshene ngihlawule mele ngihlawule ijariti lami ngcolile angazi uthi ukhulela usaphi uthi ukhulela usaphi ukhulela sobani Mama bengazazi zonke lezi zinto naye khane yiva yena okhapha naye labantwana obatreat uphuma lalo epracticing aphume layo emhlolele kuyo yonke Muthomolo umuntu mama mara yena umsebenzi wakhe bekawenza kahle labantwana ikusa kuphela Mothomolo ngwana odecide ujola asemama how ka bathola khuluma ko uthi ukhulela sobani phi omunye umfana wangapho estradini sethu hayi ngiyalinga Jesu khona la emva kwendlu hayibo ngiyadwangusa ngisehlala uthusa khokha ngani yasebenza ubanyana lo mfana la estradini uba ubani Unhlanhla hayibo Unhlanhla uyamazi mama wena njengobangena lutho unhlanhla ezibhemela nje ithini into yakho Unhlanhla uyabhema sisi uye kuncami Ubheme isipho lento leyo. losiphiwe uphiwa uNkulunkulu ufundile fanele ngikwenzele izinto ezinhle wena ubhizi ukuhamba namakhwenkwe la khamba le imijayivo le khamba laphandle ukhetha imijayivo le khanjwa laphandle uyintombi ikhona intombi ekhamba imijayivo Mothomolo askisi re kopa tshwarele ka hore mama yena ke ne ke batla hore re mo lokisetse le yena because of ke understand hona le ska ha a sebetsa ka matjetje so hona le ntho tse fedi makeileng ska ngwana o tlile mo sizo mnceda kanjani ngiyakufa uyabona la inzima khona fanele mina ngigeze lapha ngigeze isicawu ya ngisho kanjani umina wonke ozakhipha lento zesicawu engakhokhelwanga lo Mothomolo so ha o hlaula because of re batla o thusa ngwana omnyane wenze mistake le etsa jwang tshwantse ba rekeng mo mama o tlile mama mfana ke lo owenze yena lento lo okhetha ukwenza zona lezi zinto zathatha le mali mina ngispendayo ngizibekayo ngiyohlawula mina ngogeza isigcawu mina angazi amantombazane enza wahlawula mele uthi athengeni umama makahlawula la umntwana makasenze mistake kanje kufuneka imbuzi kufuneka umsisi iphiniva idress imbuzi nengubo kufuneka ukuthi aphekele lawo amatshitshi kumele aphekele akhiphe nemali phezu kwalendo lezo oh tsantsantse le tšhelete kumele athethele imbuzi ke dress ke kubo phiniva ingubo akhiphe nemali aphekele lawo amatshitshi mele ageze wonke amele ageze wonke umoshe yonke into phela lo mele ageze yonke kwala ekhaya mele ageze ageze amatshitshi la ekhaya umithisa siyamazi ma ngiyenze lo nakabreakwa ngasiwa nizokhuluma nomfana lo nommithisile angithi into emandi ukuthi uyazakala akanalutho lowo ngithetha ke lonto mina abazali bakhe bazomlobolela uyayibona imishimisho ngifake kuyo uyayibona imishimo ulobola ngani lo ulobola ngani mama sentana ngani ngasebenzi kuzomela begeze umuzi wakho ukuthi bayenze uzalobola ngani bakumele behlawule umuzi wakho ma bazohlawula my sisi re thuse mama fela mo ka tšhelete hore fela at least ya o hlala bana o sona le tšhelete la ka se mthuse ka ni booze and something but re montse something wa understand ya sisi hlamba umuzi ka mama aketse mama re ka o thusa Mothomolo hayi ngcono nincedeke abantu abangangcono mani zanginceda ngoba ufuna ngigezile mina ayi amatshitshi ngigeza umso nomehlo lo umuntu omkhulu lo uyahlonipha yogeza Mothomolo ibabukaya akhe ke batla go jetse gona re bone re le sure ka thuri ka khona go meet mama halfway guy ke batla 1.5 imbuzi iphiniva nengubo aphekele lawo amajiji lawo azayo la hey uqhubakise lo mntwana
So mama Yazi rona uthemba umuntu. a ke tsebe o tlo khona go ithenga wena imbuzi if rona re ka o ntshetsa 1.5 re reke phinifa le dress then wena o hayi reke ngizayithenga ngiyithenga kule mali akhe ngiyibekayo ngithi ngizomenzela ngayo umsebenzi kusho ukuthi akasenamsebenzi Bathi thina si- uzaba yilento ayiyo yena Bathi thina ayikhethayo. singakumeet halfway sisho Hayi ngisizeni bantaba ngoba akukho la ngizathatha khona ngisizeni ngoku ngoba ngoku zafuna ngiklimele zazinto bese ngizibekile ngizifake ngapha phela mina ngoku. Kodwa mangicela nje ungamlahleli izandla umntana. Hayi hayi angithi umoshile. wenzile umoshile iphutha lo, and umoshile, ngiyathemba umoshile futhi ukuthi kakhulu. uzofunda, Uyakwazi ma. ukuthemba umntwana uthembele kuye ubeka ithemba kuye kanti yena uzokwenza kanje umoshile lo mntwana. kopa ngitshwarelo but rona he re le show re tla o fa 1.5 Mfanga ngahloniphi no mehlo ahloniphanga lo mntwana. mama ke kopa le matshwareleng mama hle ke kopa le motshwareleng ke ngwana hle kopa fela le mogoleleng matsoho le motshwareleng ke a tshepa gore le na o le nne o di-mistaking tsa hae Baza kuxolela mina hayi mina ngeke ngiqolele mina uzamxolela nomehlo hayi mina. Hey wait king guys ke a tshepa la bona ne o re fihlile mona ene lo tsho go itla se ka re fihla mona ha re fihla mama wa matšetše wa tsho go tshwantse a reke kobo pudi a ntshe tšhelete ke ntho tse ngata so rona re le show ntho re tlo e etsang ko re mama obane mme wa letho kuhle o itse ba itse keng lady blue nna ke tla kgona ka gore ngwana ka o fedimakile jarata matšetšeng ya gore ke reke dimbuzi le dingeng so rona ntho re tlo e etsang re le show re tla mo witha halfway ya gore re mo ntshetse 1.5 go tlo patala mme wa matšetšeng a hlatswe le matšetše a mang la utlwisisa so guys ke a bona gore le lona la bona bana mo mo hae se ka ga o kenela matšetše e bo entertainer bashimane ka montle o ba le motlile gore mama tšitši o itse ba le rutisa gore le se ka dumela gore banna ba le tshware di-private party le se ka be la dumela o utlwana le se ka be la dumela o jola le se ka be la dumela etsang kopa ga le kenela matšetše le latelele di-rules so guys rona re le Jozi Bioscope re tla fa mama 1.5 go hlatswe jaratena ya matšetše ke a le rata kao fela guys and le wena mo mo hae hae bo manna o na le mathata a tshwanang le a letho kuhle o se ka lebalela gore emailela ko jozibioscope.co.za ke a le rata kao fela guys and I'll see you in the next episode yes baby